No. No. Tak ja dám. Yes! Yes! Tak to. To je mŕtvý, ty kokos. 83, ja som 89. Ale teraz budeš 80 minút. Ty kokos, to je damage. Super. Je zaujímavý som, tak to ti pekne vrátim. A 8000 je silu. Aj keď. Nie. Dobre. Yes. A tak, ale toto. To je mŕtvy. No, nabilo som mu to, ale ten nemá moc. Tak ešte posledný. To je mŕtvy možno. Nič, no škoda. Ale zabavná hra. Yes! Tak, ale to ťa hneď rozbombardujem. Vyhra... škoda. Ale je skoro mŕtvy. Tak toto musí umrieť už. Dokážem to. Yes. Vyhral som. Jo.